Yes, again, let's do subscribe, like, Rwagakoco Live TV online TV stations, Satya TV official. Reka no twongere tubaha ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana na Satya TV Rwagakoco Live TV online TV stations, mukanda subscribe, mukanda like kugira ngo tujye twibanira gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi. Reka dukomereza amakuru yacu no kuri izi nkuru nyinshi zikomeje kugenda zivugwa imihanda yose. Ese bihagaze bite rero? Reka duhere kuri iyi nkuru y'uyu mugabo witwa rwose Elon Musk ndetse n'igihangange Donald Trump. Baravuga ronga y'inzove ebyiri zihanganiye ibyatsi rwose bibirenganiramo. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Elon Musk usanzwe ari umushoramari ukomeye ndetse n'umuyobozi w'ibigo bikomeye nka Tesla na SpaceX, barimo guterana amagambo ku mugaragaro, aho buri wese ari gushinja mugenzi we gukwirakwiza amakuru adafite ishingiro. Ni mu gihe rero ibi byose byatangiye nyuma y'uko Trump ashyizeho itegeko rishya ryiswe Big Beautiful Bill, ryemejwe rero n'inteko ishinga amategeko. Iryo tegeko rero ryitezweho kongera ingengo y'imari y'igisirikare no kugabanya amafaranga ajya mu mavuriro rusange no mu ngufu zisubira, ariko rikaba ryaravuzweho byinshi kubera ko rishobora kongera cyane umwenda w'igihugu. Elon Musk ntiyatindiganyije kugaragaza ko atishimiye iri tegeko. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko igihugu kiri gutwarwa nabi kandi ko iri tegeko rishobora kurushaho gusenya ubukungu bwa Amerika. Yagize ati, turimo kongera umwenda ku rwego ruteye impungenge, twamaze kurenza tiriyari 2 z'amadolari kandi bikomeje kwiyongera. Iri tegeko ni intambwe igana ahabi. Ntibyatinze Trump nawe yamusubije amushinja kuba ari umuntu wivuguruza. Yatangaje ko Musk arimo kubabazwa n'uko leta ye yahagaritse inkunga yagenerwaga inganda zikora imodoka zikoresha amashanyarazi, ibintu bigira ingaruka ku bikorwa bya Musk. Ati, Elon arababaye cyane kuko twahagaritse amafaranga yahabwaga uruganda rwe. Yarabizi kuva kera ariko arimo gukina politiki. Itegeko twemeje niryo ryiza cyane, rigabanya gusesagura kandi rikazamura ibijyanye n'ubushobozi bw'igihugu. Uko intambara y'amagambo yakomezaga gufata indi ntera, Musk yashyize hanze ubutumwa bwakururiye benshi amatsiko, aho rwose yavuze ko Trump ari ku rutonde rw'abantu bagiye bagaragara mu bikorwa by'umuherwe Jeffrey Epstein uherutse rero gupfa afunzwe ashinjwa ibyaha bikomeye. Ibi byakurikiwe rwose n'andi makuru yavugaga ko Trump yigeze kugaragara inshuro nyinshi mu ndege ya Epstein nubwo rwose nta cyaha cyamuhamye. Trump yasubije avuga ko rwose ibyo Musk avuga ari ibinyoma ndetse amushinja kuba arimo gukora ibyo byose kubera ko yamusabye kuva ku buyobozi bw'ikigo gishinzwe gukoresha neza umutungo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati, Elon niwe wateje ikibazo, narabimubwiye kare ko agomba kureka gushaka kuyobora icyo kigo. Ubu arimo kwihimura akavuga ibyo yishakiye byose. Mu gihe ibi birego bikomeje, abasesenguzi ba politiki bemeza ko Trump ashobora kuba arimo gukoresha aya mayeri yo gutunga agatoki abanyemari bakomeye agamije kwiyubakira isura y'umuyobozi udatinya kurwanya ruswa n'abakire bakomeye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara hari n'ababona ko rwose ari uburyo bwo gusibanganya ibibazo by'ubukungu igihugu gifite, byaba byaratewe n'amategeko ashyirwaho n'ubutegetsi bwe. Si ibyo gusa rero kandi hari n'abavuga ko rwose uyu mukuru w'igihugu ashaka kugaragaza ko ari we ushoboye gukemura ibibazo by'ubukungu byugarije Amerika. Mu gihe rero abandi bavuga ko iri tegeko rishya rishobora kugira ingaruka ku bantu batishoboye. Mu gihe impaka zikomeje, benshi bibaza niba aba bagabo bombi bazongera kwicarana nk'inshuti nk'uko byahoze, cyangwa niba uru rugamba rw'amagambo ari intangiriro y'umwuka mubi uzamara igihe kirekire. Ngaba rero umugabo Donald Trump ndetse na Elon Musk, umukire cyane nyiri Tesla. So rero uyu mugabo yamufashije mu matora, cyane mu matora y'umukuru w'igihugu. Rero ngira ngo niba atari agakino cyangwa se ari izindi tekinike bibereyemo, rwose byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Reka tunyarukire na hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari kuvuga yuko leta ya Qatar iherutse gushyikiriza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC/M23 umushinga w'amasezerano y'amahoro kugira ngo niba impande zombi ziwemeranyaho zizayashyeho umukono.
Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje ko bamwe mu bahagarariye impande zombi bavuye muri Qatar aho bari bamaze igihe kirenga ukwezi bica amarengero ku rugendo rugana ku masezerano y'amahoro rukiri kure. Ibi biganiro byabaye kuva mu ntangiriro za Gicurasi 2025 byari byihariye kuko impande zombi zaganiriye ku mpamvu muziza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatumye abarwanyi ba AFC M23 bafata intwaro. Amakuru ava mu burasirazuba bwa RDC avuga ko abahagarariye AFC M23 bayobowe n'umunyamabanga uhoraho Benjamin Mbonimpa basubiye Goma mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo kubisabwa n'umuyobozi wabo. Nta kintu intumwa z'impande zombi zashoboraga gukora ku mushinga w'amasezerano y'amahoro wateguwe na Qatar kuko zizabanza kuganiraho n'abayobozi bazo babone kwemeza niba basubukura ibiganiro. Qatar rero yateganyaga ko ibyo biganiro bigenda neza impande zombi zari kugirana amasezerano y'amahoro tariki ya 10 Gicurasi ariko nizemeranyije ku ngingo zikubiye muri uyu mushinga. Byabaye ngombwa rero ko intumwa zigumayo zikomeza kuganira. Umwe mu bayobozi ba AFC M23 yagaragarije ku ruhande rwabo rutishimiye umushinga wateguwe na Qatar kuko rwose ubogamiye cyane ku byifuzo bya leta ya Kongo. Yagize ati ntabwo uyu mushinga ari uwa vuba, hashize igihe kirenga ukwezi utavugururwa, ntabwo harimo ibyo twasabye kandi wibanda cyane ku byifuzo bya Kinshasa. Qatar yatangiye guhuza leta ya RDC na AFC M23 muri Werurwe. Impande zombi zemeranyije guhagarika imirwano kugira ngo ibi biganiro bibe mu mwuka mwiza ariko ntizumvikana ku ngamba zikaba zubaka icyizere hagati yazo. Mu ngamba rero zubaka icyizere AFC M23 yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bihana imbibi mu ntangiriro za Mata ariko ibindi birindiro byayo bikomeza kugabwaho ibitero n'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta. Imirwano irasubukurwa. AFC M23 yasabye leta ya RDC ko nayo yafungura abantu 700 bakekwa gukorana nayo cyangwa akuba abanyamuryango bayo. Aho kubafungura yafunguye 5. Iri huriro rivuga ko kandi rwose batari ku rutonde ryatanze. Ngayo nguko rero bikomeje kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cyane cya drone Kyiv hariya muri Ukraine gihitana abantu 4. Uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote drones hirya no hino muri Ukraine mu ijoro rya gihitana nibura abantu 4 gikomeretsa abandi 20 mu murwa mukuru Kyiv nk'uko abayobozi ba Ukraine babitangaje kuri uyu wa gatanu. Ikigo cy'igihugu rero cya Ukraine gishinzwe ubutabazi cyatangaje ko Ukraine yongeye kugabwaho igitero kirimo indege zitagira abapilote n'ibisasu bya misile. Abakora ibikorwa by'ubutabazi bari muri ibyo bikorwa rero ahagabwa ibitero bitandukanye mu mijyi yose. Umuyobozi w'umujyi wa Kyiv Vitali Klitschko yavuze ko rwose ko abantu 4 bamaze kwemezwa ko bapfuye mu murwa mukuru, abandi 20 bakomerekejwe n'ibyo bisasu, 16 muri bo bakaba bakiri mu bitaro. Ibi bitero bikurikiraho gasopo yari yatanzwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo yavuganaga kuri telefone na Donald Trump, aho Kremlin yatangaje ko izihorera nyuma y'uko indege za Ukraine zisenya ibirindiro by'indege z'intambara z'Uburusiya mu bitero iheruka kugaba imbere mu gihugu cy'Uburusiya. Ngayo nguko rero reka tuze dukomereza amakuru yacu hirya no hino aho komeje kugenda avugwa. Aho rero umuriro watse hagati y'Uburusiya n'igihugu cy'Ubwongereza. Ese abangabo barapfiki? Ambasaderi w'Uburusiya rero mu Bwongereza yashinje iki gihugu uruhare mu bitero bya drones Ukraine iherutse kugaba ku ndege z'intambara z'Uburusiya. Yavuze ko ibitero n'ibikorwa by'Ubwongereza bishobora kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Ambasaderi Andrei Kerin yaburiye Ukraine ko iri gukongeza amakimbirane ku buryo atutumba kurushaho. Avuga ko ubutegetsi bwa Kyiv bugomba kwitwararika ntibutume ibintu bigera ku ntambara ya gatatu y'isi. Ati ibi ni ibintu bibi udashobora gutekereza. Drones zirenga 100 za Ukraine zagabye ibitero mu Burusiya mu mpera z'icyumweru zishize zisenya indege z'intambara zirenga 40 mu gitero. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko nta kabuza kizandikwa mu bitabo by'amateka. Kerin yashinje Ubwongereza ubwo rwose yavugaga ko Ukraine itashoboraga kugaba ibyo bitero idafashijwe. Ati ubwoko bw'ibitero busaba ikoranabuhanga rihanitse
cyane harimo n'ibyitwa geospaced data bishobora gutangwa gusa n'ababifitiye ububasha. Abo ni Londres ni Washington. Ntabwo nibaza Amerika ibifitemo uruhare kuko Perezida Trump yabihakanye neza, ariko i Londres ntabwo barabihakana. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bwongereza Andrei Kelin yashimangiye uruhande rw'ubutegetsi bwa Londres mu gushaka gushoza intambara ya gatatu y'isi. Aho rero ni mu burengerazuba bw'Uburayi, ni mu gihe abayisilamu bizihije umunsi mukuru w'igitambo, ariko ntabwo twagenda tutavuze inkuru y'Abahinde 11 bapfiriye rwose mu muvundo w'igikorwa cyo kwishimira intsinzi. Abantu 11 bapfuye kwa gatatu rero nyuma y'umuvundo wabaye hanze ya stade y'umukino wa cricket mu mujyi wa Bengaluru mu Buhinde, ubwo abafana bishimiraga igikombe cya mbere cya shampiyona cyegukanywe n'ikipe ya Royal Challengers Bengaluru. Royal Challengers Bengaluru ni imwe mu makipe akomeye ya cricket mu Buhinde, ayifite abafana benshi by'umwihariko mu gace rero iherereyemo ka Karnataka kari mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu cy'Ubuhinde. Ibihumbi by'abafana bari bafite amabendera y'umutuku y'ikipe, yari mu rugo, bari mu mihanda ikikije China Swan Stadium, ubwo bisi rwose y'ikipe yahagiraga ku mugoroba. Bamwe burira ibiti, abandi burira ibikuta bya stade kugira ngo babashe kureba ibirori neza. Ubwo ibirori byari birimbanyije rero, bamwe mu bantu bari hanze bashatse kwinjira ku gahato basunika inzugi, haba umuvundo ukabije nk'uko byatangajwe na polisi. Amashusho yasakajwe rero agaragaza abantu burira hejuru, abandi abagera kuri 11 nibo bapfuye, naho 47 bakomerekera muri uwo muvundo. Uko Minisitiri w'Agaciro ka Karnataka Siddaramayijani yabibwiye abanyamakuru ati rero mu by'ukuri ni igikorwa kitakabaye cyabayeho, twababajwe n'ibyabaye, abafana bitabiriye bari barenze abo twari twiteze. Umupolisi umwe rero yateruye umufana wakomeretse amujyana mu modoka y'imbangukiragutabara, mu gihe abandi bantu bari baryamye hasi basa n'abataye ubwenge. Hari n'abagaragaye bahabwa ubuvuzi bwa CPR bwo gushitura umutima. Umwe mu bafana rero bari bitabiriye, Mintun Singh, yavuze ko polisi yasakaga ikoresheje umuryango umwe wa stade. Umunyamabanga wa Minisitiri wa Karnataka Nasir Ahmed yabwiye NDTV ko rwose abantu babaye benshi bikagorana kubacunga ndetse n'ubuyobozi bubura ibisubizo. Ikipe ya Bengaluru yari yatangarije ku rubuga rwayo rwa internet ko kwinjira muri iki gikorwa ari ubuntu, ariko iburira rwose abantu uko hari umubare ntarengwa bagomba kwinjira muri stade. Iyi kipe rero yishimiraga igikombe yatwaye itsinze Punjab King ku mukino wa nyuma wa shampiyona y'Ubuhinde yabaga ku nshuro ya 18, akaba ari nayo ihenze kurusha izindi za cricket ku isi. Ubuhinde rero bukunze kugaragaramo impanuka zitewe n'ubwinshi bw'abantu, ariko akenshi zikaba mu bikorwa by'imyemerere n'amadini. Muri Mutarama abantu 30 baguye mu iserukiramuco ry'Abahindu ryari ryitabiriwe n'abarenga miliyoni 10 bashaka kuvoma amazi y'umugisha. Ngayo nguko rero naho ubutaha amakuru yacu ko tuyacumbikira. Bye bye.